Hvala lijepa, poštovanje. Dragi gledalci Vox Populi televizije OBN, Bosnu i Hercegovinu ponovo posjetio gospodin File, sastao se sa političkim liderima i napravio još jednu fulu. Kao da se nešto drugo je očekivalo. Ovdje se i dalje raspravlja i raspravljat će o demonstracijama koje umjesto socijalne imaju za cilj jačanje političke note ovdašnjih stranaka i njenih lidera. Mnogo se očekivalo od tih protesta, mnogo su očekivali od najavljene posjete gospodina Filea, koji je, kako je bilo najavljeno, trebao doći sa madam Catherine Ashton, ali od toga smo već, kao što rekoh, dobili fulu. Tužan sam zbog ove situacije, tužan jer sam mislio, kao i sav ovaj hudi narod ovdašnji, da ćemo poslije rata među prvima imati podršku Europe. Slovenija uđe, Hrvatska uđe, Srbija, Crna Gora pristupne pregovore sa Europom imaju. I dolaze im značajni ljudi. Mislio sam da će Angela Merkel učiniti nešto po pitanju BiH. Mislio i prevario se. Pa onda nešto razmišljam i gledam ko bi nam još mogao pomoći. Svi šute. Ali kao da se nešto malo pomaklo krajem prošle sedmice. Naime, ako nije Njemačka, oglasila se Austrija. I to ni manje ni više nego Sebastian Kurz, njihov ministar inoposlova. Taj mladi gospodin, star svega 27 godina, nedavno je posjetio Hrvatsku. Tamo ga je, dakle, gospodina Kurza primila Vesna Pusić. Nakon toga se i Srbija i tamošnji mediji zabavili Kurcom, nagađavši ko bi od tih političara mogao primiti mlađanog Kurca. Spominjala se gospoda Vučić i Dačić i Dinkić, svi bi oni mogli primiti gospodina Kurca da bi ubrzali ulazak u Europu. Samo mi još nismo spremni da primimo Kurca Sebastijana. Ali zato je nama ministar vanjskih poslova Austrije poslao jasan znak da moramo mijenjati Ustav. Da bi mijenjali Ustav, naši bi morali primiti gospodina Kurca i to zvančnu posjetu, da im pojasni kako. Ko bi od naših mogao nositi taj važni sastanak sa Kurcom? Neka petorka, šestorka, sedmorka. Neko bi od njih morao primiti Kurca, da li pojedinačno ili svi zajedno, to neka Sebastian odluči, dakle, gospodin Kurz sam. Nama je samo važno da se oni sastanu i da prime Kurca, da im on pojasni šta da se radi, jer ovako više ne ide. Evidentno ne ide i sve dok neko ozbiljan iz Europe se ne pozabavi našim kvazi političarima, nema nam spasa. A kućaš bolji od mladića koji je u pravom smislu riječi wunderkind, dakle Sebastian Kurz. Mislim da bi ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, logično, prvi trebao da radi na tome da naši političari razgovaraju sa takvim kapacitetom kakav je Sebastian Kurz. Gospodin Lagumdžija nek prvi dogovori u Tanači gdje bi i kad primili Kurca, ali da se odmah zna gdje će ga primiti, jer ako se to ne dogovori, eto ti problema. Recimo, gospodin Dodik bi insistirao da ga primi u Banja Luci, Čović bi da Kurca primi u Mostaru, a ovi treći bi da ga prime u Sarajevu, mislim gospodina Kurca. A to bi moglo iznervirati Kurca, zato je na gospodinu Lagumdžiji da čvrsto dogovori gdje će se primiti Kurca, ministra inostranih poslova Austrije. I mislim da bi nam pomoć gospodina Kurca bila najvažnija na jednom polju, a to je pravosuđe. Da, preko gospodina Kurca napokon tužilaštva počnu raditi svoj posao, a ne da nam glavni tužilac Goran Salihović, kako piše Slobodna Bosna, u vremenu kada je gorila zgrada predsjedništva BiH, kada su rasturene policijske snage jedva uspijevale spriječiti totalnu anarhiju, a političke partije optuživale jedne i druge za pljačku i kriminal kao uzrok demonstracija, glavni tužitelj tužilaštva BiH, spomenuti Goran Salihović, u ponedjeljak 10. februara uposlenicima tužilaštva BiH obraća se internim e-mailom naslovljenom sa, pazi sad, dinamika potrošnje toalet papira u tužilaštvu BiH, što, poštovani gledalci, implicira da se u spomenutom tužilaštvu mnogo, znate već šta. Zato nam je od krucijalne važnosti da nam se pomogne na tom polju i da lideri, kada budu primali Kurca, austrijskog ministra inostranih poslova, insistiraju na ovom problemu. Vraćamo se OBN Info.